Mokamedi Tube. Yes, the brain. Re pala mathaba mokamedi wa. Wana gamma. Modimo re thuse. Eh. O ile wa simolola thaba e mokamedi Tube. Wa re kopa ra buisetsa moretsi wa station. Yes, the Lekwalo la Johanne. Paulo ya bo lesome le metso e merata. Ra bala temana ya bo masoma mararo le metso e meraro. Mokamedi Tube wa tlaleona wa tlhakogela go godimo. Me ke a go kopa mokamedi gore re a go kopa signal ya legodi di signal di ka kgaoga mokamedi tsa mo lefatsheng di ka kgaoga ya legodi mo ga se kgaogang mokamedi Tube ko re kopele re kope moya o galalelang o re thuse re a go ahlamisa melomo ya rona go bua Modimo ke tla ka ditshila ke le moetsa dibe morena ntlhatswe o ntlhakudisise ke be motle le nna ke loke tirelo ye re ba mo diatleng tsa gago re batla go nna bana ba gago o se re gane morena ha re timela re atamele kgosi o re amogele re ba leufi ba ba tlhomolang pelo modimo montle bua jaanong rara poruma jaaka tau ya leloko la Juda gore mang le mang ya reditseng se ya le moya se ha tswafa a re ruri ke ile ka bona morena a ba ka mo utlwa a bua le nna ke rona ba morena re ipafa pele ga gago ka Jesu Kriste morena re ya go rapela amen o ka be Tube ke a leboga yes the brain ha ntse o rapela ke utlwa moya wa Modimo o fologela mo re ditseng teng ke utlwa moya wa Modimo o fologela mo moretsi a dutseng a re ditse a le go ke bona letsogo la Modimo ya go ama manna le basadi ba bangwe ba mo maetong ba bangwe ba dutse matlong a bona ba bangwe ba dutse mo ba dulang teng mokamedi Tube ka nako e ne le nako e re neng ka tlwaelo re be re ipaakanyetsa go ya ko dikerekeng mme ka nako e re dutse mo malapeng a rona re tla tshepa mang mokamedi Tube o buile mantswe wa bua ka pitlagano wa bua ka go bua jaanong mantswe a rona mo mosong wa letsatsi le Modimo a re thuse Modimo a re utlwele botlhoko Modimo a re fa dijo tse di aparwang re a tlamisa molomo go se ka ga bua bo rona go tle go bua Modimo mokamedi Tube o buile ka pitlagano di brain me mantswe a rona ke ke kgale batho ba bua yes me ke nako ye ya gore re retse se Modimo a se bua kwa siam mokamedi Tube di bua di teng di dintsi ngwana mme tse dingwe re kopana le tsona di re kgoba mara di re tsenya mo pitlaganong tse dingwe di bua re kopana le tsona mokamedi Tube di re utlwisa botlhoko tse dingwe di bua ha re kopana le tsona mokamedi Tube di kela di a kela ketla mo marameng a rona ke bua ka dipuo tse di buegang le gona dipuo e lengwe e tswang ko go Jehova a re nnametsega ke tlile go baakanya lefatshe ke tlile ngwana mme ke ba ke go utlwa di brain ngwana gamma ba bangwe ba rona re a lela re lisiwa ke dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re ngadile malapa ka dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re kgaogane le balekane ba rona ka dipuo tsa batho ba bangwe ba rona re latlhegetswe ke ditiro ka dipuo tsa batho kgalore tsa batho ke bua le wena jaana kgalore tsa batho ba ba go raya ba re tsamaya ya go senya kgalore tsa batho bolaya mosadi yo kgalore tsa batho betelela ngwana yo kgalore tsa batho tsamaya go thuba kgalore tsa batho gompijano ke lapile ke dipuo tsa batho gompijano ke tswala ditsebe tsaka go retsa dipuo tsa batho ba tlile kwa go wena ba re seke wa retsa moagisane o tla go lwela bana o seke wa dumela bana ba ja ko malapeng ba tla jesediwa o seke wa dumela go palama koloi ba tla go utswa kgalore tsa batho utswa Jesu a re ke buile le lona le paletse
a re nametshega ke fentse lefatshe hallelujah. ha o nametshega Ai, dume wa a re tsamaya, man. re tiba tsa maikutlo Nametshega. e ya ko tlase se tlhole o kgaragadiwa tlhole o ke dipuo tsa batho se tlhole o nna le mathata a go bua ka pelo ke dipuo tsa batho Nametshega. ke gorogile ga o bue fela Retsa o nne. fentse Go bua lefatshe Jehova. re bone maloba fararo a ngaka re bone maloba a re o dira tsotlhe Ai, fatoga mokamedi. a goroga Fatoga tume, tau man. ya leloko la Juda a re wena Faro loko la bana baka Faro a palelwa ke go gana bana ba Iseraele ba tsena mo leetong tsala yaka o gorogile gale o lela o re COVID e ntse jang a re namatshega le ha balekane A re ke tla. ba ka go sia le ha ka moso le Nametshega. ka bo le fitlha ka baka la COVID nametshega digela pelo re tibatsa maikutlo ba tle ba bui ba re Oh, Modimo a re saka thusa, man. mzelwane saka e ya ko tlase tlogela go tsholetsa lentše ba di buile ba lefatshe le ba go tlhakatlhakanyeditse ba go logela segwenegwene ba go bolaya fela ba paletše tlogela go retsa batho ba lehatshe le lala o tshepe legodimo tshepe legodimo. moeti ga kgathale o petswa ke Moeti ga kgathale. utlwa mope Ai, dume wa tsamaya. di thusang dipelaelo lone masisa pelo mookamedi a rena o tseba se re se tlhoka a re nametshega Nametshega. gale ke re mo go wena nna le kagišo gale ke re mo go wena o tshabe dipitlagano jaanong ke itsile mo pitlaganong South Africa lefatshe mo pitlaganong ya COVID-19 nametshega ba go retse ba re e tsamaya mo moweng ba go retse ba re ka go atamelana ba go retse ba re ka dilo tsotlhe fela ke itsile nna ngaka ya dingaka di-brain wena gambe Mokamedi Tume. nametshega Mokamedi Tume, ke ipotsa gore nna ke wela kae. rasona mme Potso e tla mo go nna ke gore a ke tla nametshega, ai a ke tla ritibela ga ke sa bele- ga ke sa utlwe Modimo, ga ke sa direle Modimo wa me o phelang, a ke tla nametshega, tla nametshega ga ke sa reetse Modimo. go siama Mokamedi Tume, kgale re utlwa ka batho e ke nako ya gore re utlwa Modimo, kgale re ba retsa go na le motho o mongwe ga re bua ka nako e go siama yes a re ke ile ka utlwa motho o ke reng ke re ke a mo rata yes brain he ka mo reetsa gona mme ba bangwe a re ka mo reetsa ka ba a ntebatsa le ba lesika la me ka reetsa motho o ke reng ke a mo rata o mongwe a re a ntebatsa le bana baka ka reetsa motho o reng ke reng ke a mo rata yes ha tsamaya mookamedi ha tsamaya mookamedi ai ke moleba gona le mme ga goroga mo lapeng ke batla go utlwa gore o tsamaile jang o tlile go nthare ngwana mme a re kante ke reetsa selokwane se bol molai a re kante ke reetsa motho yo o tlisang ke utlwa botlhoko mo baneng ba utlwa moopedi di-brain a re ke ne ke ya le montsintsi fa ke ya ko tempele ka ba ntse ba nthaya ba re o kae modimo wa me O kae, Modimo? tsala ya me o itibaletse moya wa me o tlhodiegela mo teng O tlhodiegela. ke go le modumo o sa ye ko tlase Oh, hallelujah. bothata ba rona di-brain Mokamedi ra wa ka. itshepa ga re tshepe modimo re tshepa batho re tshepa ditšhelete re tshepa dithutego ga re tshepe modimo namatshega Namatshega. mo gare ga tlhatlhara one mo gare ga modumo o le mo teng ga one ke a ba bona di-brain Ee, Mokamedi. ke a ba bona di-brain Ee, ga Mokamedi. ntse re bua jaana Mokamedi. motho o ipotsa dipotso ke a go namatshega jang ke bapile le molotsana mo teng ga ntlo ya me ke tla namatshega jang namatshega jang? seraki se se mpotapotiša mokamedi ke tlogela moopedi wa sefeng ai oh haleluya
Ha o ka utlwa Modimo. Yes. Dithapelo tsa gago di tla arabiwa. Ha o ka utlwa Modimo. Ha o ka reetsa Modimo. Bothata ba ke kgale re reetsa batho ba re sotla mo moyeng. Motho o dula le yena. O tsa re ko mo rata. Motho o re o mmontsha gore wa motlotla. Yes, yes. O kamedi a go swabisi. A dire gore di kele ke tla mo marameng. A go le pelo.
a go dirima khasa A go dirima khasa. maikutlo a gago a robege Ai. seriti sa gago se nyelele Se nyelele. ka baka la gore o reditse motho Ke ka lebaka la gore ke mopedi tlhalo yona gore ga o ka reetsa Leshela modimo motheo. wa boloka ditaelo ao di-brain O ka gone jaanong gate Yes. o seke wa bolaya O seke wa bona bolaya. jaaka ke bolaya Ai. bona jaaka ke tsholola madi a ga se bone boitaolo e be re ga pitlagano e go aparela o bo o makala mare matsogo a gago a kgamathetse madi o na mmotsa kaine ngwaneno kae O ka ka baka la baithuti. go kgamathela madi Ntumelle ke boe ka. Ah, Re tle re tseye moreetsi wa station. Ke kgale. Re utlwa ka batho. Kgale re E ke naka babeditse. gore re utlwe Modimo. re utlwe modimo gona Ditimega di dira history mme history e dirwa ga ba ba potlana ba di gape kaloba ha dino tsa metso tsa bofelo dirisa ko nakong e okeditsweng go kwala history mo FA Cup mo setleng seno history e tla kaya gore batho botlhe ba kgone go e bona FA Cup e tla Okay. fela gago ka la matlhatso Eh, ke a go- ke go bonela nomoro eo kwa. lebelela ditiragalo Tshwaranya tsotlhe ke ka bonele nomoro tlhokomelo mo SABC 3 #history cups home FA Cup e mo go rona rotlhe o e tlisetswa ke Tshwaranya merano. SABC Sport. For the love of the game. ke tiiso go bathapi botlhe ga babereki ba gago ba ka tshwaetsega ke mogare wa Okay, COVID-19 ba le mo betri ya ka le yone ya tirong. tshwa. Ba 063. Lefapha la compensation fund ka go registera claim mo Yeah, CompEasy system go registera claim ya gago etela www.compeasy@labour.gov.za Sorry. tsena go mafaratlhatlheng mme o sale morago ditsela tse di bonolo ka go registera claim Okay, ya gago 096. fa o batla tshedimosetso ka botlalo romela email go E be na 096. kgotsa re letsetse mo 0860 37. 105 350 the compensation A tsaka fund. pelanyana tle. 37. Fela kwa Railway 45, Finishers ya bo- ya bo- Restonic 45. queen size base set ka 210 fela ka kgwedi bona Treno Siesta go tswa kwa Ora, Restonic ke tla ka go founela after lesusunyana, 4999 madam. duela 210 fela kgwedi nngwe le nngwe Tshwaranya le go le tse dingwe Fela because kwa battery ya ka Railway ya shwa. Finishers Railway Finishers the price you see is the price you pay Tshwaranya le ma. Tshwaranya le go le tse dingwe. 98.7 Zero. Sorry. 071. Hello. 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 Mokamedi tube ke batla rata metse ba retse ba station. a batamele ngwana mme Go na le dilo tse o di re tshwenyang gore na re tla feta na. Mokamedi tube go thata mo lefatsheng. Lefatshe le a etsaetsega ka lebaka la COVID-19. Batho ba latlhegelwa ke matshelo. Go na le mantswe a mangwe ha a fitlha mo go wena moreetsi wa Motswedi FM. O dula ka letshogo go na le batho ba ba ileng ba dira diteko tsa coronavirus. Ba bangwe ba santse ba eme ba batla go itse gore nare di a go tla dintse jang. Re dula ka letshogo mookamedi. ai Mara Jehova re ha bua re nametshega. na metshega A re nametshega. oh Mokamedi tube bekeng e fetileng. yes the brain Ke ile ka hlomoga pelo ga na le ntate yo o ileng a latlhegelwa ke botshelo a boloka bekeng e fetileng ka la mahlatso ai gompieno jala go boloka mosadi wa gagwe ai man o mokamedi tube lefatshe le ya fela ai mme mantswe a rona ke a reng mantswe a jehova ke a reng nametshega na metshega mokamedi tube ke ba ntumelele pele ga re tsaya moreetsi ke kopa tshwarelo Jesus go na le lekwalo le ke kopaneng le lona ngwana mme yaanong ga ke kopana le lone ka ipotsa gore nna ke tla ke wela kae Jesus ke kopa go lebala mookamedi le ba le di brain ke lekwalo la Ezekiel ngwana mme chapter 14 oh ke bala temana ya bo lesome le metso e mebedi ke tla utlwa moya o ntumelela gore ke felele fo kae
lefoko la morena la balatla kwa go nna lari morwa motho le lefatshe le nteo fela ka go senya boikanyo mme ke le otolela letsogo ke le senyetsa sephediso sa bogobe ke le romella tlala ke le nyeletsa batho ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone o ka be di re ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone ntumella ke bala ya bo lesome le bone jaanong le fa Noa le Daniel le Jobe ba ka bo ba le mo go lone banna ba bararo bao go ne go tla phologa bone fela ka tshiamo ya bone go bua morena modimo Jesus ke le kwalo la Ezekiel chapter 14 verse 12 o fologe le lona mokamedi ke ka go phologa gore anna ke tla phologa na jaaka banna ba bararo jaaka banna ba bane ba rata modimo ba motshaba ba boifa bogale jwa modimo ke Noa o na le mogare ga bona the brain ga re ka ke ra phologa ka baka la gore re tsena le mo teng ga kereke ka dithunya re bolaya phuthego Re tla phologa jang re tsena mo teng ga kereke re lwantshana le barapedi Re tla phologa jang o tsena mo ntlong ya gago o tsaya mosadi ka kgwele wa go mo O tla phologa jang o tsaya thipa o tlhaba mosadi o mo dira diretwe o tla phologa jang o ka me tube ke atametsa mo radio station mantswe a ke ipotsa ngwana ke gore re tla phologa jang re bolaya basadi le bana re tla nametsega jang re tla phologa jang moretsi o tla phologa jang o na le pelo e kgopo o bua dipuo tse di se monate o rera ditlhogo tsa bana ba batho o senya ditiro tsa bana ba batho o ka me tube lefatshe le a fela lefatshe le fela ke coronavirus me mantswe a modimo a re o se ka wa tshoga nametsega jehova re ke atla ga go bua nna ke laola pheko e tlatla a re ke fentse lefatshe a re ke fentse lefatshe ene ke mmone ga na le fenya ko thabeng ya Golgotha tota pela ya ko Yes. o na le ko sekake a raya Satane a re wena ga ke tlo go retsa wa rona re retsa Satane ra rona Jesu a ganne a re Satane ga nkake ka ba ka go obamela gompijeno ra obamela ditšhelete gompijeno ra obamela batho ga o sa batla ga o buiwa ka modimo wa tenega gonne wena o tshepile tse di fela empa rona re batla tse di sa feleng o ka me ke nako ya gore re retse modimo nkosi yabo ke kgale re utlwa ka batho re mmulele ditsebe ngwana batho kgale ba re diga moya galo batho ba kgale ba re lomeletsa go na le dipuo tse di ka go diga moya e re ga utlwa motho wa gore a re gate re ya kgaolwa ko tirong ka nako ya o wa moya gate batho ba latlhegelwa ke ditiro ka nako ya o wa moya gate ba go bitsa ka maina ka nako ya o ya moya gate ba re sika o tlhokafetse ka nako ya o wa moya a re retse modimo go tona le COVID-19 wa chaisa ga o sa ya le ko lelapeng leo gore o retsa dipuo tsa batho o sa retse modimo diphuthego nametsegang re retse modimo re utlwa gore modimo o tla re di bulwaneng dikereke tse sentle re tle re ya go tala ko dikerekeng re rapela modimo wa rona tse moretsi wa station o mo moyeng tsela le rona mogaetso tsela le rona ntate tsela le rona ntate waka ke di utlwile kwa lopila baruti ke kgale re utlwa ka batho ke di kgale utlwa ka ba ke nako ya gore re retse gore modimo a reng modimo o bua le rona moso wa letsatsi baruti baka o haleluya baka ga di utlwile pila ya bo 16 e re ngwana modimo o re le ba banna ba bararo bao ba ka bo ba le go lone ruri ka bophelo jame ba se ke ba pholosa
mo moro wa bone Yes. O ntate wa ka. Ke pila baruti Hallelujah. Ntate re a leboga. amen Amen. Ke nako ya gore re retse Modimo. O ka me tshubere tsa moretsi wa station. O mo Motsweding FM tsena le rona. baruti ba rona ba barategileng Ntate. le ntse ke a lutlwa Oh hallelujah. ke bua ka titlagano eo re mo go tsone Yes. di ne di ntse di bonetswe pele nna le wena re mo pitlaganong ka nako ena mme le ntse ke le reng namatsega Namatsega. go ba kgetsi ke sentse lefatshe ke salome ga bua le fa ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso ga nkitla ke bontsha bosula bope gonne o na le nna Gonne o na le le wena tsala le ga re ka nna mo dikgwetlhong tse di ntseng jang di-challenge tse di ntseng jang mo nakong e re phela mo go yone e e thata mme le ntse ke le reng namatsega Namatsega. go ba kgetsi ke sentse lefatsheng ke mothibeng tesang wa kwa ripaneng ke a leboga Ntate Ntesang ke a leboga. Modimo a re bolokele wena. O ka re Modimo a ka re utlwela botlhoko. Ngwanako ga e tsena le rona. Ke kgale re utlwa ka batho. E ke nako ya gore jalo re retse Modimo. Ai. Sebaka ke a luka di-brain le moruti Dube. Maro. Ruta ka batho moruti Dube. Ai batho ba ka go diga matla. Dube kiri. Corona ena moruti Dube. E re botsa gore rona batho ga le ruta ka batho re lemela le modimo wa rona moruti Dube a re ipatisiseng corona ena moruti Dube e ka le batho Dube a re ipatisise moruti Dube re moruti Dube fa se ke ratile la gompieno moruti Dube le ka take la morena Le tsotlhe tse di mo go lona. Oh hallelujah. a re ka ithuta temana ya gore lefatshe ke la morena Oh hallelujah. go lona moruti Dube bua le ka leboga modimo moruti Dube ya le leboga batho ba Mogaetso ke kgale re utlwa ka batho. Ke kopa gore gompieno jaana o tle o tseye tshwetso. Ke kgale re utlwa ka batho. E ke nako ya gore ka nnete re utlwe Modimo. Re utlwe se Modimo a se buang. Motho wa ka go bitsa ka maina ba go sotla mo moyeng. Ba bangwe kgale ba bua ka wena ba go seba. Ba bua maaka ka wena. Ai di-brain. Di ratsa ga go kgale di go dika. Di go kgobokanela. Di batla go bona wele. O kgobega marapo ha utlwa motho wa go sebela a re ke utlwile ba bua ka wena ba re tlogela tseo nametsega Jehova o tla go sireletse. Di-brain ha o bua jalo nkgopotsa monna ke yo kgotsa mosadi ke yo Bokamedi. ba ne ba mo raya ba re Yes. a ko tlhale mosadi yo o tsamaya le banna ba dikoloi tsa maemo gompieno o tlhadile mosadi bona jaaka o lelela mo nageng o tlhoka legae ka go utlwa batho ba re mosadi o dira jaana gale o utlwa batho ba re tlhala monna yo ga go rate bona jaaka o sotlega o na go tlhokometse bona jaaka o fetogile ebile ba go bitsa ka maina ba re o itlhaletse monna bona jaaka a sotlegile tlogela go reetsa batho Reetsa o itse mo botshelong jona tlogela go kgotsofatsa batho wena o sa kgotsofala Reetsa se Modimo kgotsofatsa a se modimo buang. direla modimo le ha o ka sotlega o sena tšhelete o heta ka tsela o rapela modimo wa rona o go direla O go direla tsotlhe ba tsotlhe. tlogele Ai, Mokamedi. ba ne ba bua ba tlogele ba go bitse ka maina ba tlogele ba go kgobe ka mafoko ba re ga o bereke o pharame ko gae modimo wa rona Nametsega. nametshega Mokamedi Dube ha o bua ka go pharama ko gae. Nkosi yami. Modimo a re thuse. Let's praise. Batho ba ka go makatsa. Ba kgona gore ba itse gore ga o tshole ga o bone ba. Yes, the brain. Yes. Ba batla go dula mo thoko ga gago.
o le mosadi ba tlotla ka bana ba bona ba bone yes gore wa me ka re o botlhale tota ka re wa me ruri o itse sekgwa ka re wa me ene ngwana ka re ruri wa utlwa wa ro ka re ebile o rata go tsamaya le papa Nametshega. ebile ga o sa nyalwa o tla utlwa bokamedi ka re wa mosimane ka re ga o rata papa gagwe gore ba batla go kgoba maikutlo ba tlile go shaina ba ba shaina. shaina a pele ga gago wena Wena Nametshega Nametshega. tigela pelo Tlogela go reetsa wetsa dipuo tsa maikutlo batho. modimo o teng re tsa modimo Jesus. ngwana ko ga e tsena le rong Nametshega ai ha lenyalo la gago le tlhakatlhakane ba bua ka manyalo a bone ka bokgwa le monate ka gone se batho ba bua itlhokele dipogisego Yes. jaaka motlhanka molemo wa ga keresete gobane ga gona ope yo a reng ga a rometse ko nteng a ba itshwenya ka tsa lefatshe Oh, hallelujah. ga bana go kgatlhisene yo a mo rometseng ko nteng oi man re mosi a boa maro modimo a re ke mo go rona lebela nna fela di tla feta Di tla feta. ga o ka rapela wa lebele modimo oh hallelujah mama ne se re le bo modimo a go boloki ai modimo a go sireletse modimo a nne le wena hai oh hallelujah modimo a nne le wena Nametshega a ko Nametshege ai man mokamedi tu ai batho ba bua batho ba bua di brain batho ha ba bua ba bangwe ba dira ba gore ba ka puo re tlwaetseng ba dirisa di-scam yes ba Go go utlwisa goela botlhoko. diskempe ngwana mme oh ba go gwela di-scam ai go leka go utlwisa botlhoko go na le moopedi di brain ha o bua jalo o kila opela pinare o re o thabisa dira tsaka ha o njala jala Ai. o re o thabisa dira tsaka ba teng batho Ai. o rapela le bone o ja le bone lunch le breakfast Yes, mare ba go jala jala Ba go jala-jala. Nametshega wena o Nametshega. retse modimo o bua lentswe la modimo le le sesanyane ga le na modumo ha le fitla mo go wena le a kolobisa jaaka pula ya medumo Nametshega Nametshega ke kgale re utlwa ka batho ke kgale re utlwa ka batho e ke leka gore re retse modimo a re retse se moya modimo o se buang ga o gana le dipuo tsa batho di tla go dira moya ga re o leka se ba go kgoba marapo ba goa di-scampe gaufi le wena ga o dula mo mokhukhung ba tla dula ba ntse ba bua gore mekhukhu ya bone yona e tsenya digarawe wena o gopola gore o robala mo gone o kgobege marapo Nametshega ai mokamedi tebe re tswala Re tswala di brain. sereng ke fefa me ke go ba tshwarelo hle ka mollo tsala ile ya kopana ke go ba tshwarelo Nkosi yami. modimo a re boloki modimo a go ruise molemo o sa feleng Yes, the brain. dipuo tsa batho di ska tsa go kgoba marapo wena tia ka go rapela Jesus. ke kgale re utlwa ka batho ke nako ya gore re retse modimo corona e tla feta Ai. modimo o tla romela setlhare seo se fodisang corona se kwa etsaetsega mokamedi re rapele re tsamaye modimo wa rona re ya go leboga re utlwile go lekane ke batho re kopa go reetsa wena be kwa bokhutlhong ba dilo tsotlhe a tshwaro ya morena wa rona Jesu le lerato la modimo rara kopa le matshediso mo ya boitshepo
a di nne le rona rotlhe le station se jaana le ka go sena bokhutlo amen Mokamedi Dube ke a leboga. re a kopana maitsibo a dibrei Benny Bugens, Benny Motaung re a leboga matla le matla